นิลาพาอากาศวานีกุหิมาอาปุงทุมาลินตอรนากุกิโปรแกรมอังไงบังอินอกิปันกิตายทุโพงาปังสีมินสิทโลกิปัตนาดินอมาสานทุโซทุมะไกนากเลนินตูไลทีมซิลลัมโตปูซอนปาซอนโซฮัลนาอาทิลบอลอันนี้ Prime Minister Narendra Modi ahin paasad MSME Joint Secretary Mercy Ipavin Nagaland na Industrial Sector lama su tup theho vet phat nei dingin to agun akinezi ati Nagaland State Disaster Management Authority NSDMN hoheidan chunga zole nala thuki the thang ho ta san lo dia mi pi te hin thu hil tun thu so lingin Tuni Akashvani Man Ki Baat programa Prime Minister Narendra Modi Nagaten thingthang mi te pu chon pa chon akol cha jingu tol hona tu lai thim zil lam hi hen ipilam hi zong le cho hal anei chungun aphat sejin indan khana ate lang hon khang tha ho pu le pa chon dan tu sim lui chon le khan chule hin kho aman cha thezu to le tham hi hen ep hile hil son na anei ji ho me chep nan tu khang hin hi che chon dan chu morung concept of education tin aki he ati hi che noya hi chon le khan ho ven bit puma chapang ho thim zillam sang che a apui tovin tu khanga het na chi na to pula pala ki sa dan gol lui ki chep ho thip na het na hil son na le science le maths ho zong tu sim banga hil ai ji ve ati na se je numi hon apat do chizami a gam sung kon muchi chi wo zat zakhat le som nga akhol kim naw sit beng zong modin ha ta en asei phan hi ahung hlung di khang ho dia het na chi na chon le khan le hilowa hitabanga an che lo hing muchi zat honung di gel na a athil bol hi thupi ta le pa chat lom hi ati gam mi ten hitabang thil phachum ta pu do hi ho a kun ki hil do gut anga jin du lai hin ho heidan ki khel hin muntin asuboitan hi che zong hi pule pa het gil na cheng to pan khoma kun tham to the hung hin te tin ase je Micro Small and Medium Enterprises MSME Ministry to ki thu khom na a State Government chule Business Association of Nagastan Dimapura jingle Entrepreneur Awareness Camp le Special Vendor Development Program agungu vina hi hichekin gon di to hlona zan hi chun MSME Joint Secretary Mercy Ipavin tu su mi ho koma Nagaland na industrial sector sim phat na di thil gon ki su ta pu do da ki gongin MSME ho hi Nagaland dinga thu pi ta hivin ahin la tu hin wang akeng nung mu do thizin om hi la je atin tu chunga vil na hung ki nei hi to gon ho vet tha di mai hi pun hoilaya ep hi ki bol le chu na nei thei pen dam chule sumuna punsa thelai hole khang tha ho dia to mun sem do thelai ho phata a khu do dia kitin Nagaland hi MSME lama hizo thei ta khat a he tin zong ana sei ben hi Chief Minister chong le NPF President Panmun tu ko ni Phuriovin chephobuzo azan hi 11th Northern Angami Assembly Constituency NPF tu khomna chun NPF hi nagate thu sim to ki samkai chule nagate ki het na le chon le khan aching tu ma pang a he anati party na tong hon NPF hi asot tu diu to thu a nagate zong aphat tu sa tha diu anga jetin an sei be MLA chong le NPF General Secretary achumbe mo ki konin zong NPF in tup le doi ani ho sei phung ki na analyze na hi LPG le leithau ho vesuidia ki suto Kohima District Monitoring Committee in zan hi chun Kohima sunga gas cylinder hop do na mun le akimu na ho khul chil na anene zuve agency hon government lamhil zo si pathen azuyun Kohima alam lova ki veibol cylinder tampi khol khom le
aman susang aman do puvin chule LPG zong ala sampui tin khul le ani nawa kon het do ane juthu tulu takimui Kohima DCB henok buchemin mi pite lungling law loading chuteng le thu aza zo siu hetu luwa mo ta san loading chukit le kui tabang akipe chawai a he no aum le police station nai pen pena thu he lu ne zo hen tin het sa hen nei tha en hi thu so ho hi Akashwani Kohima akon hong ke phonga hi State sung mun chom choma tu ni chun phat dang to bang lova ho in kai khom na ho anachi hlavin girza zo sen jong pam sunday hi lusudo choi puma hosana tin anasamuvin kizot no ho jong ananei khomuvin hi Chief Minister Nipi Riovin pam sunday hin lagaw lama pin thana ta san sudet be kingai lu to na le chamna kinep na chule lol hin na tha be wang bu na hin pu lu diki hol o me ati Deputy Chief Minister Y Petonin Zong State Meete Palm Sunday Chibai Ahin Pin Lagawa Khan Be na chule ta san suhat che na aman ahidi kinep o umiati Sangni Somni Lagup Sangni Somni Laku Kumsunga Kohima Press Club KPC President Panmun Tu Dia Vice Rita Krocha Lendo Anahita Kohima Azani Kingon Umpetsun KPC Election Commissioner Chizoko Veroin Election report chule team tha ki leng do ho certificate zong anapido in hi kinachun President Louis chule panmun lo tha tenin holina phat zong anamang hlonin hi Nagaland State Disaster Management Authority NSDMN social media la dunga hoheidan chunga ki het sa masat na le thuhilna Nagaland Weather Advisory lakaw ni simsom ni langa akon ni simsom ni lako sungchan TTA kithe thang chu thulhem ai bovin NSDMN aso do ai poitin hilchet na hin neze thudi chet mu theina dile thulam leng ho akon ki dal theina dia NSDMA official channel hole state government lama pat thil ahung su the het sa na ho zo in ki nga yu hen tin mi pi te het sa hin nei tha e Ranchi Jarkhana tulha nisim som nile thumapat nisim som nile sagi sungchan anachi hla asom niligit channa under 18 sepak takraw national championship ma mi thum chule mi li kichip kitet na a Nagaland boys team in silver le bronze medal chule girls team in zong mi li kitet na a silver in move Hitol hona Nagaland sepak takraw association in anglol hin naw an ki papin maban zong le tu asa nga hoi zo la sang zo a lol hin nan zuizing hen ative tu so khum khana din avelin tu so thumakai Nagaland in tu lai thim zil lam to pu chon pa chon cho hal na a thil bol ani Prime Minister Narendra Modi ahin pa chat MSME Joint Secretary Mercy Ipavin Nagaland na industrial sector lama su tup the ho vet phatni dingin to agon akinizi ati chule Nagaland State Disaster Management Authority NSDMN hoheidan chunga zole nala thuki the thang ho ta san lo dia mi pi te hin thuhil thu so hi chan cho hitai tun nemni kim kip gen lam kai na wa choina lakisa ban nei chan ngai pan hiti